Ovo očigledno nije Photoshop ko što sam ja mislio. Naravno da ćemo recenzirati vegansku poli od graška. Ovo je inače jedini način za koji ja znam kako se otvara salama. Ako je ispravan super, ako nije boli me. Grašak. Prvo, meso je jedna recenzija. Tekstura, loša, nota graška je tu, izgled su pogodili, tako da možete nekog zajebat ako vam je čef i podvalit mu ovo. Ovo je inače somun zidarski, jer ja sad ko kuhar profinjeno jedem. A šta da kaže, da radim na baušteli, originalni poli bi jeo u 10 koji svi, a ovo bi jeo u 1 kad umrijem od gladi. Dobar pokušaj, ocjena mene ko meso je da 5,5 od 10, na veganskoj skali možda i 2 boda gore. Kalorije, evo vam ovdje original, evo vam ovdje veganska, a kako su vegani isto poznat da loču ko smuk u njihovo ime u zdravlje.